taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, bingig nga apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, timayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Anyan anagrigat, anyan anagtuo, tiyak taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, bingig nga apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, imayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Napana nakidaya, may paana itigaya. Intugot ko daytoy bag ko, nga aramatik ko. Tapnon iti kasta, ket mapne kakto, kapulaen gayem, taisungan ti kalagto. Ibinta at kaan, padaya ang magkunkuna, ket mayaw awagin, tipunin na umunkuna. Sumangu at kuma, kamabising day tuirik na, gem apauk na yin gayem, tadya pulos makapasa. Arako Konsal Saluyot, programa amang Ted Dilinglingay, numadanunan ti pangaldaw. Arako Konsal Saluyot, pakangegan digiti agkakapintas a bilang musika. Pakakitan ken pakabuyaan ti agkakalaing ako makanta ti Ilocania. Arako Konsal Saluyot, mangrugi ti oras ti alas 12 ti aldaw, agpatingga ti oras ti alas 3. Arakop Konsal Saluyot, programa ang mabalingyo di gumablaw, ken makipaset detoy a programa. Arakop Konsal Saluyot, Arakop Konsal Saluyot. Hi! Good morning, good afternoon. Kada kayo aming nga sangapada po. Dito man po ti programa. Ngayon tayo man ang pagkakaduan iti kasing oras. Kumusta kayon, Kar Arakop? Sabi ko matanda kayo na po. Nga nakatugaw, kaya nagbuya manen. At kakaduan tayo manen iti onos ti 2 nga oras. Ngayon tayo pa nagkakaduan itatanga manem. Ayan, good morning sa inyong lahat. And good afternoon. Okay, hindi magkakadwa iti technical ni Engineer Rudy Corpus Jr. Kaya kasama din, nagiti kakadwa Kar Arakop Singers. Kada kayo aming nga sangapada, na imbag nga orasyo,
Kablawan tayo apo dagiti amin nga adda na po nga agbuy-buy tata ken kasama tan dagiti nayat unay nga mangtatarabay iti daytoy nga programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, kas kagangay nga rodin na po iti aramen ken sagula iti programa idatang malem ket mangipaayakon. Mangipaay kami na po kadwak ni Miss Perla Erice karigiti ayog para kadakay amin nga tunay nga agbibuya idatang malem. Okay, ngam sakbay data. Intemet pangablawen ni Miss Perla. Ayan, Miss Perla. Ayan, thank you, Ninong. Kablawan kay mampay amin na po nga sangapada. Amin na po nga kasolid arakop. Ayan, sapay lang kumaapo ta nasaya at manintiin kay kasasad itang aldaw. Ayan. Thank you, Ninong. Yes, mga kaibigan. So, kada kay amin nga adda na po nga biboy at maraming salamat. 220 viewers. Thank you. Okay, umuna nga bilang. Tanagsawan, apintas mo, awan, umasti. Numarayaga, talumagbaga, apingping. Tatalit mo akas nga ditwe. Aglalo, tumamdag ka iti, agsak na weno mali. No, bingyam dayta, bibig mo sa kaumise. Aparang ataku sayta, kas marfil ang ipe. Daegan neta, uog mo, pangulit-ulit. Entakiday mo akas lalayaw iti mali. Awan ngatan kay kasken ka na buket. Api na raburan di Diyos apungay ka kaaspi. Kabino bukuna na aminin ang lugar. Kauray no at misuot ka, napintas kan tulae. Hello, Boss James, Ate Gemma, Atalam Joy, Kuya Larry, and Kuya Francis Longboy, and Kuya Will Manuel, Kuya Ferdinand Reyes. Miyakin dile samito'y kararwa. Nasudi anena sampagitaan na pusaksa. Sikaawan sa bali, tingkarik aliw-liwag, ito'y lobo, ingganat tungpal to'y biyak. Ay, ayaten, ngem sika kaniyak saan, karkarep dependa, ngem dinapsa metap-taplekan, ngem uray nukasta, dikantun pagin sa sana nagpapandiag ko, ingganat tungkal to'y biyak. Hello, Ma'am Mirna Escabilio. No dua-dua empa
laeng tipegesin kaya nalawaglaw na yen ngulpi mugen ranggas alaman biag ko sa wempi pamuspusa tapnon mabalingkan alipaten o inas lipaten kan kumwen ngemata akon jay ngemnu ikan saan sana mabalinen ite niyaya ala di nagpagtuugin yan tangay siksika tingnan ay kaya Ma'am Emmy Sabado, Ma'am Vila Rabat, Tita Jenny Natsobe, Tita Imelda Aurelio, Ma'am Marian Ramacundudan. Adalah Choy. Sigurutok to'y puso ken to'y iyak ko dagus ama banghar tangamin sikat nakasarata itipin ka ngaya kasampi palud mo tuirik na ken tuy biyak ko ken ladawan din na pagpasada himnas nga inak indad datuma sikat kapat ganto'y puso binirbirup ka amang tebang to'y kakaysuna nga ayat ko bituin kanarania amang silaw to'y dalan Ma'am Charito Claridad. yagigire tiyak tuong kenaya kapuken ka uray pagkataya ngami ta hindi lang ka bakit nga agnanayo hindi agresa Sir Ernst Arms. sikat naman Ma'am Josie Natividad Anito, Ma'am Ella Nangal, and Ma'am Irene Kakal. okay mga Ayan, kaibigan para Miss amin, Perla kada kayo amin na sangapada. Umisam ang katawa tayo at tapno masa naragragsak. Nagpintas di agarapaa, uray regat di kasasaa, uray sikaday daksang kasat, no taliday at damit iraksa.
panunutin. Di mo ipapuso ipanakim. No problema niyayayatan, ikatawa iyaleng-aleng laing. Di parikot di mo itapaya, katatagsen di biyag na ita. No problema metiti kwarta, umisip ka at katawa ka. Umise magkatawa ka, igaragdak di problema. Umise magkatawa ka, tatlong litay mapukaw da. Yehoo! Ayan, Ma'am Linda Laboy, Ma'am Irene Natividad Kakal, Ma'am Rizalday Tugas, ayan, Claricel Duldulaw, Angie Adriano, Boss Norbert and Ate Rosbelia Mateo. Nagpintas di agarapaa, uray sikat at tagsangkasa. Uray sikat ay tagsangkasa, magdalitay at damit hiragsa. Di problema di mo panunutin, di mo ipapuso ipanakim. No problema niyayayatan, ikatawa iyaleng-aleng laing. Di parikot di mo itapaya, katatagsen bibiyag na ita. No problema metiti kwarta, umisem ka at katawa ka. Umise magkatawa ka, igaragak di problema. Umise magkatawa ka, takulitay mapukaw da. Yang Mildred Sotelo Urbana, Jocelyn Marquez, Grace Agad Adornado. Ayan, thank you Sis Irene with the 100 stars. Nagpintas di agarapaa, uray rigat lagkasasaan. Uray sikat ay dagsang-kasan, no dalitay at damit hiragsan. Di problema di mo panunutin, di mo ipapuso ipanakim. No problema niyayayatan, ikatawa iyaleng-aleng laing. Di parikot di mo itapaya, katatagsen di biyag na ita. No problema metiti kwarta, umisem ka at katawa ka. Umise magkatawa ka, igaragdak di problema. Umise magkatawa ka, takulitay mapukaw da. Umise magkatawa ka, igaragdak di problema. Umise magkatawa ka, takulitay mapukaw da. Yee! Sir Dalvin Rabara, Ate Lara, and Ate Lea Duffy, Ma'am Zenny Sakura. Ayan, Billy Agulay Adriano. Ma'am Cora Gapos. Ayan, para man kaditay babalasang ti Hawaii. May sa asabong nga pagkukrat, iti inak kayari ka. Lanis apol iti akyanan, isu kaimnasa. Palasan nga ilukana, ariyan hanaglas pa. Panluket pusat sa pulos maartaman. Palasan nga ilukana, naisen tapakumbaba. Nasingket kenaem na, awan kaasping na. Palasan nga ilukana, pintas na't nagpaiguma. Arumi matrimat akas, bituwen ti agsapan. Palasang ti away, nais
balasan diaway anay isang sangayan wadayan ke isut kapuputwan. Happy watching Jimmy Gamos from Clarita Rasa. Ayan amin na taga Bugnay, San Nicolas at Nagidia Agustin and Martina Caron. Balasan nga ilokana, naisem na pagkumbaba, na simpet ke na emma, awan ka asping na. Balasan nga ilokana, pintas na't nagpaiduma, arumi matrimat akas, pituwenti agsama. Balasan ti away, na isa kudayan kinatarnaw pang mageng, di ka tupagduwaan, uray dun ka anuman, tayo na't kapapagkan. Balasan ti away, anay isang sangayan wadayan ke isut kapuputwan. Balasan ti away, na isa kudayan kinatarnaw pang mageng, di ka tupagduwaan, uray dun ka anuman, tayo na't kapapagkan. Balasan ti away, anay isang sangayan wadayan ke isut kapuputwan. Balasan ti away, anay isang sangayan wadayan ke isut kapuputwan. Balasan ti Hawaii Ate Lovejoy, Ate Gemma, Ate Winda Logoy, and Tita Imelda. Ayan para man kadigit tayo naiimon na asawa. Dahil tayo kanta, denggen nyo no apay nga naimon kayo. Buena de los buenos. Kasasaad man nangimon nga asawa, agbarbar puti aniya dita. Nurumar ka sa balit panunot na, pagang muna makisinsinarag ka. Di man nangimon nga asawa, awan dalik awan marpatyan na. Nusong keret jayimon na, mapanan man siya, ibarte ka na ka. Ay, ay, nagkasong, nakapimpiman nagbalagang, dan nakatumpong ka, mananimon nga asawa. Agkagamagalwa, sagsagarabe mida, agiptur ka, aganos ka, tanaimonin ka na asawa. Ayan, lumaki. Hello, sir. Di man nangimon nga asawa, ipilit na lukluk we misuna. Luman pa'y napudno ka kenkwana, mang parbuntun pang kagkabilan na ken ka. Di nasakit pa'y nga aparte na, agos na sa tunaw at trabaho na. Ket no umas na, kunam lanuan na, ang biro pa'y na imasama sida. Nakapimpiman ng palagan, natumpong ang launay, singpet kitib nga asawa. Agbabawi ka man, naladawin amin kekan. Nubinat pati naglakuma, di mo malak ang amin dayta. Inaalas pa'y tikas kenkuana, nadaras bumarang ulan na. Ikalkag na amin nakaserola, ipurwak na amin makita na. Pinasakit pa'y nga aramit na,
Ferdinand Boyeng Jeron. Ayan, sa balipahin na kipaay. Boss Norbert! Nagkita kay Adwa, harian aragsak na. Nasamita ka katawa, ray-ray away yu Adwa. Matay day dinignak, hilim ko anak kakita. At ikasang kenkwana, anak mo nagbay duma. Nakita kay Adwa, harian aragsak na. Nasamita ka katawa, ray-ray away yu Adwa. Matay day dinignak, hilim ko anak kakita. At ikasang kenkwana, anak mo nagbay duma. Kastak parangilan lano'y sutat at kadua. Ngem siya kawan kastaran tarong kaniyak tila adda. Di bali akas na lakit sumapet ka. Adda ka nga uma agurong urayakin ka. Kasna talaga di buhem yung nga asawa. Inagabay may ansang petan nakawin saan. Lupag sa lugsudang karget, nakaabugtakan. Karget nakaalit layatan, tapnun si kantayat talan. Sir Master Joseph, how are you watching? Boss Norbert Mateo, Ma'am Lotelin Fernandez Aganon, Ma'am Marisa Manuel, Aurelio Rosette Obias. Ayan. Nakita kay Adwa, harian aragsak na. Nasamita ka't katawa, ray-ray ay Adwa. Batay day diriknak, hilim ko anak kakita. Asikasong kenkwana, anak mo nagpay duma. Kasat panangilan lano'y sutak at kadua. Ngem siya kawan kasna, ratarong mo kaniyak tila adda. Di bali akas na, lakit sumapit ka. At akang agong uma, agur urayakin ka. Kasna at talaga di buhem yung asawa. Inagabay-bay ang sangpetan nakawin lusaan. Lupag sa lugsudang karget, nakaabugtakan. Karget nakaalit layatan, tapnun si kantayat talan. Kasna talaga di buhem yung asawa. Inagabay-bay ang sangpetan nakawin lusaan. Lupag sa lugsudang karget, nakaabugtakan. Karget nakaalit layatan, tapnun si kantayat talan. Yuhu! Ma'am Lani Amora Banal, Espejo Asalador Merlin, Melba Villaluz Bagoyo, ayan, Ma'am Arlene Mendoza, Ma'am Loida Dalimot, Sir Banyaga Ronlin, happy watching sir. Ayan, Miss Liwa, Odds Ivory. Sabong pinayat ay panigasan. Nagbuka dahil da tuog kenrika. Awan laeng mauray ko ka. Ikaasim kaniyak. Nudilaing ka lang mamabuy-buya. Di punta idi sikate timanaw. Binibilang kutipet sa tinal daw. Sa nga pulong katalubiti, mapilang itimbayo. Simampet kabyak kudakel tabuksit mo. Alamig bigay manusyak at laday di. Dahil di
Igsalsalam sirok sa lamagi Ag sangsangit daytoy pusok no Malaglagit ko dagiti Dahil di ayan ayat gain kapinderdi Hello to Billy Agule, Adriano, Mami Johnny Galing Villanueva Ate Love, Ate Jem Jem, Tita Linda, Ate Aida Ate Mary Jane Season Romero, Ate Jocelyn Natividad Asido Ludit ka man manong Ipaludit mo man Kanaisip ang mata Pagparangem man Kalit mo ngay nakapala Magkaapo pairik na Ipadakabalasan Day natamberang mo Alianan nagtaer Nagtaer kan manong Makapapangarbaru ko Arapam na kandi Siya sinuwa na sabo Day kaput talugadi Nagwapo kan manong Nagwapo kan lari Pumalutip ka man Umisem ka man Di mo ka di paida Nagwapo kan liling Kumitmat ka man Italiyaw mo man Tanaa mo arupa Hello to Sir Dolphin Rabara, Ate Digna Reliano. Di mo ka di paida Nagawa mo kan Delphin Kumitmat ka man Italiyaw mo man Tanaa mo arupa Jojo Dayaka Panji Acosta, Jeffrey Cacao Ate Love, Claricel Bebe Na minsan narabiki Naslagjay bulat Nagregreg jilinaan Di kamasetasan Baru pukut na tulbekan Pinilit mo malinugtan Kapulaing tapintas mo Apag-iit na palan Diyon unan ang aaldaw Inkarin pa'y kaniya Amin na babalasan Di kantang mag-iit na yan Hindi kwanta na kakitakan Kay napintindas gento'y siya Pinay-pay anak kumbiyang ko Tingalay tidala Yes, thank you so much, Baby Claricel. You're always greeting me. Yes. Thank you so much. Yes. Sila kanyagdag magipanik hindi Tapintas mo kenyayek Tapnengket kinasimpe Sarning dakamana paganinawan Dagiti pada ababalasan Di ako ikakaditaliyaw Dagita mata apabiyagak Dagiti bitbit sa jilangit And to Tony Calip, hello Edward de Guzman Danao, Ate Love Pagkabiyagan Ang murmuray dagito'y matag Naisot di makaagas Mangliliwat to'y kaundag Isem lalo di sawen na At isem mamapagura At isem aray awen na ka Ken isem pamagustuken ka Oray ada amin kanyak arigan Oray pa'y nuang pupong tutak Oray pa'y nuang paspasutudak Nuwes man nakrikap mapamaya Isem, umisem ka man biyak ko Lawlawag lang man to'y barukong ko Taisem mo, isip magay ayun Hindi pusok laknuan tinindo
dayunen kanto itisin namay tultulugan kanto na luman ang pangamuane inkanto may libay anay pusok anay nagsakit nuda mo na launay ite kaniya kapan naranay takasika ama idasay apaman ngayon kanto makaturog iyang pungkun tutarupang daytoy panyo tapnon di nakagagaten tila mungkin maimas untut maturo Kuya lang boy. anay pusok anay nagsakit tuda mo na launay Talaga. yes ipin kaniya kapanaranay takasika ang maidasay Hawag ko JT ka Jocelyn Marquez Romy Sagon Rosalyn de Rivera ma Unaran niyang kabulan Unundoy ko indeng na Day tanas laga silaw mo Di mo katipaida Sinayang mo ko Unaran niyang kabulan Sangsangit ko indingang Tuy nasipngat na silang ko Ilikatan silawan Namnudyak mayawawan Nuwin ka ng lipate Karim kaniyak ng kibuse Sam-sam idek ipatay Ubulang kitang luli Nang nailayan ni ayat Inkakadin panas bangin Ununoy ko daraseng ikete Hello to Velori na ito sinayang mo ko maraming salamat sa advance greeting ayon ito The Love Kevin John Mateo Ate Josie Natividad Asido and to Corazon Bilango Ronald Rabara to Kabsatsyong Di Gonzales Pilutin Elsa Agbayani Ate Lala, request mo. Maulaw at Mildred. Jaline Mami Melda Costa. Si kantay kapintasan ta naglabas itay tarupang Hiday mo anaahitan sino katampay na ogadang Buog mo anakulayan pintas nga ang lablapusanan Tidagis hanga nilang kay mo Di ka isag sa ganaan Hanbit ay makibibiyang Tuisuti pagragsakang Uray amin ken kakit na yunang Sa ulikod pa ekstensyonan Angin kumaisar deng bukuman Talakay mo alipliputam Taisot na ngaklon kaniyam Idibardang isit kapailan Ay maulawak sa Mildred Ganjak meten mataro sa tiktik na mo alalibet Mildred Kunak mo tay kadenten ng asawang di ka ipatpate At dalang roket na di ka pa'y lamar-marte Sa Ate Josie Natividad Asido Karayo nga inkalaygi Dagitiyon undoy ko nga di ka aklone Tain pagarup mon sa bareng ulbud ang lilaw Panagiburume Na irut akariken sa patakawan katse Dayas na
ikapay denggen. Amin ang pananggutikot ko, ikapay lalaisin. Ang panang idadanas, panang irurumin. Aniyat gustuin ang denggen. Apakabukayan day takaasin ay palawagin. Tapnon ayat ko pasudiin. Kitang biyaga asita taligenggen. And hello to Ina Hernando, Almonte Crescencio, JV Davea, and to Mami Choni Gali Villanueva, to Tita Linda Lumoy, Almonte Crescencio, Mary Jane Season Romero. Agkeba-keba manday tuy parugong ko. Nuni ka mapasang pit, usada tuy biyak ko. Papapanak, is oras tirapiin. Napankan sa manen, nag-ibabai. Agparparik na kaniyak, siya ni Mesisya si. At apukin ka at dati number 3. No, sumangpet ka, di ka kununi. Dua mundo na sikat magkiririn. Titirigat na, luwapot maasawa. Adot pamrayin na nagkebati kaon ka. At datay na ida, asip-siputan. Arik na pagkitintay inda ipusan. Ayan na aganas, luwapot maasawa. Ang kakamagkamarikat di marik na. Sangkadayaw na sikat kagasatan. Tanakatukmakat magparang sang tarik na. Sangkadayaw na sikat kagasatan. Tanakatukmakat magparang sang tarik na. Ayan, Ma'am Rosalita Rivera, happy watching, Ma'am. Yes. Sir Arsenio Ganier. Nagrigatin di ako, di ang may mansa. Kan ka na yun lae, asi iliwak ken ka. Irit bulan jay nga to, isudag saksita. Ay weno biyak ko di nakadikawa. Masika biyak ko, kat ipanganga. Ulilam to'y puso, tagipuran ni ayat. Init bulan jay nga to, isudat saksita. Ay weno biyak ko di nakadikawa. Nga minsan pa'y biyak ko, anaide pa. Nagparang adagos, taladawam kaniya. Ibukbuk mo nga rute, titiro di ayat. Nananamek, maminsan pa'y di sa miti ayat. And hello to Richie Garcia, Shirley Costales Pilutin, Kamsa Cherry Ordonia, Almodia Crescencio. Sir Tony Calip, Lumagi, Allen Biden Valencia. Nagrigatin di ako, di akmay maisa. Kan ka na yun lae, asi iliwakin ka. Alang aruden di ako, di nakatbaybayan. Tanal paskot nga ikari adikan lipatan. Maasika biyag ko, ket ipangnak na. Uli lang to'y puso, tagim
pinagkaligawan. Maminsan pa'y biyag ko anaide pa ng parang anahus taladawang kaniya ibukbuk mo nga rute titirod ni ayat tanan namin maminsan pa'y disamit ni ayat ibukbuk mo nga rute titirod ni ayat tanan namin maminsan pa'y disamit ni ayat. Hello to Mary Cabading La Forteza. Tuwang Carolina Dayak. And to LV Andaya, Marilyn de Guzman. Nabayagang punti lubungin, jakpay nakaraman, jakpay nakaraman, tekon ko na daanan nanang, hindi dinanang, ay anak ko inta kadramanan, gayam kay nananam, tay paltat na iningan. Nabayagang punti lubungin, jakpay nakaraman, jakpay nakaraman, tekon ko na daanan nanang, hindi danang ay anak ko inta kadramanan, gayam kay nananam, jay paltat nga iningan. Ay nakitak taybo, Nakitak met ha? ay nakitak taybo, Nakitak met? ay nakitak tabok, sit mo amaselan, intaman agiyo, intaman agiyo, Intaman agyo? intaman agiyo, liiti kayo. Ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti unegyo, nagimastikap, Ay, anang nga kahap? ay nagnanamtakap, Pagap? nagimastakap, poros asaluyot. Nabayaga kuti lubungin, jakpay nakaraman, jakpay nakaraman, tekot ko na daanan nanang, hindi dinanang, ay anak ko inda kadramanan, gayang sinananang, jay paltat na iningan. Nagdalanan ha? Dugsolek man tao, Oh, dugsulem. dugsolek man tao, Anan, dugsulem. dugsolek man tao, nekta lapayay mo. Anak na niya tayo dugsulem. Ay nagpo daw talok, Pom. nagpo daw talok, pom. Nagpo daw talok, lupot sa kinupin mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Ay nagpangsit tao, nagpangsit tao, ay nagpangsit tao, bunta baboy. Yes. To Dang Kiao, Judelat, to Arthur Rabang, hello to Jen, Elma Cabatones Peros, Marilyn de Guzman, Angie Garcia, Kigaw. Nabayaga kuti lubungin, jakpay nakaraman, jakpay nakaraman, tekon ko na daanan nanam, hindi dinanang, ay anak ko inta kadramanan, gayam sinananam, jay paltat nga inigan. Gayam sinananam, jay paltat nga inigan. Yes. And so Smith Samantha, hello, enjoy watching. Arts AV. Oh, I really like to call in Miss Florence Paula Cruz sa Domingo. Madamdama ka no, kunana? Yes. Sikati amin mo, kiniwan ko'y puso, raksang pinsang bay mo.
nabarukong mo ubiyak tu'y biyak gemdu'y ka lang nga jaktut ka dyan gemnugam dem di agay at may karikot to'y kukwak agraman to'y kararuak sikati amin ko kenliw-liwat to'y puso raksakit sang bay mo haninto na uto ikanat kong palbiyang dito'y ngayon ayang indang naroon ipapas diruni ayang. Yes, hello to Ma'am Marilyn Jacala and to Dandan Karantan, Almuja Crescencio, Shirley Gonzalez Bilutin, Ada Love Joyce, to Almuja Crescencio, to Claricel Bebe, to Penji Acosta, Ina Hernando Michi, Roger Ramil, Gemnui Kalana, Jaktut ka dyan, Gemnugam dem, di agay at may karikot to'y riknak, agaraman to'y kararuak, sikati amin ko, kenliw-liwat to'y puso, raksang tinsang bay mo, aninto na kuto. Ingana tong palbiyak, yes, adinton ako to. Alam si Ma'am Digna Reliano, to Priscilla Nas, Inval Palatok, to Ebrose Mendoza, maraming salamat po. Okay, nakuha ko pala, ayaw hindi kakaduwak pa ito kay mga ipay na parada kay amin sa kapada. Hello, Ma'am Bertie Dariel, hala ba? Ah, nagalistan. Yes. Yes, ay katalabulwan, kita din ang awanag at sulak. Yes. Iba ka, malagbuy-buy yu amin at sa kapada. Kita din ng awan ng basula, tinarami kulit amin ang pagragsakan. Namanat insubat mo, sinakamlan ang puso, di mo inilalan na putnong naayat ko. Karong kaniya, ingka ginalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa iser-serbina, isang alangin-langin ta, awan amo, anagkabasulakin ka. Dindang awan nagbasula, tinaram kumit amin ang pagragsakan. Namanat insipad mo, sinakamlan ang puso, di mo inilalan na putnong gaayat ko. Kaniya, ingka hinalikutan, martira a puso na ikala. Anya pa'y iser-serbina, isang alangin-langin ka, awan amo, apagkabasulakin ka. Kita din na awan nagbasula,
kaniya. Sikat ng perdi ng waswas kaniya. Nang keltay kadagiti anak pa. Yes, ayan, happy watching! Karigday, 977 viewers tayo! Yes, ay kablawan din man ni Michael D. Picael from USA, founder of Ilocano Bike. Yes, ayan, happy watching! Everything, everybody! Yes, ayan kablawak man ni Biag Kujo Helasio. Ni Ate Linda Longboy ni best friend Gemma. Ni Kuya Francis Kintuner, Kuya Larry. Ni Kuya Norbert Macho kasamin ka ni Ate Baby Bell. Ni Sir Tony Calip, ayan. Thank you so much, Kuya. Ni Isabel Badwa, ayan, happy watching, bebe. Ni Ate Shirley Costello Pilote. Ni Sis Claricel, Ate Carolina Dayab. Ate Juicy Natividad, Asido. Dadan ng awan nagbasula, tinaran kumit amin ang pagragsakan. Yaman at insuban mo, sinagtamlaing di puso, di mo inilalan na putnong gaayat ko. Karong kaniya, tingka inalikudan, martir ako so nang ikala. Anya ba iser-servina, isang alangin-langin ta, awan among anagkabasulakin ka. Kita din na awan nagbasula. Dain pa ay ko amin ang kabang elang. Kita din na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas kani ayan, ng keltay kadagiti anak pa. Hindi ka din na awan nagbasula. Dahil pa ay ko amin ang kapaelang. Di ka din na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas kani ayan, ng keltay kadagiti arapaan. Ito din ng yes, kata na puluhan. Dito din ng awan nagbasula. Kaya thank you so much, Sir Noel Garcia, 8100 stars. And of course, sige din ng 50 stars. Good morning, Daniel. Hello, Papel. Happy watching. Yes, and kata number 1, kick down. Para kami nag-request. Patga kakitong mo, tiyag na taxi bar mo, di nakatagura,
Jak may kari nga agbayang tinambiyak ko saan nakasidi abugod ko tiyagdang ko among dayta sikam ako pinagriro dalinipat mo di ayatan gabuhin wanda anang titiraksa adyang mo tutupan ta kitong mo umanay kadi abasulkon adyang lapinat kanta kitong mo. Yes, and I'll be watching Ate Almonja Crescencio, Mel Caballeros Pagbuyo, si JD Ka. I'll be watching ni Tita Trinidad Zobia. Yes, ayan, ni Charito Claridad. Ano ba? Ni Ate Mary Chris G. Dumas, I'll be watching. When sika pinagriro dalinipat mo di ayata gabuhin hana anang tigragsa ngadyang matutupan na kitong mo sikasan nga siya pinagriro dalinipan mo di ayatan gabuhin ka na anong titiraksa ngadyang matutupan na kitong mo. Yes, I'll be watching Christina Hernandor ni Ate Digna Arellano kasama kay Sis Berna Agbawa ni Bebe Odessa Gunoy Bayudan. Happy watching, and of course to Love Joy Bayudan na yan. Get well soon, Bebe. Ate Juicy Natividad Acid ayan. Happy watching. Kablaw pa niya Ate Mahalani Grace Jose ni Sis Lala ni Sis Leia Dabi kasama kini Kuya Delphine. Ayan, happy watching everybody. Ma'am ayan ni Ma'am Rizal Ditugas. Ayan, happy watching. Arts AV. Yes, and kanta couple one. Hello. Yes. Hello lang. Kailiw na kalimit laeng. Hello lang. Malaglagi na kadi ang nalayo na siyang iti na kanayon ka nga datuwi kaundan taang mumet nga agmay saka ito'y puso ay nalimig ka. Si kainiliwan
tanim. Naraksak to'y lubong ko, tumakit kita ka, tumakita ka naisip arupa. Naglagibem aksik ka, di ka mabangga, iti agnanayon at dagato'y kaungga. Yes, and I'll be watching Sir George Dumingsil. Yes, kablawak na ni Ate Rosemary Juan Julian, kani Kuya Albert Manuel Julian, ni Arik Edgar Pascual, and Tita and Tito. Regards to them. Love, sikati liwan. Love, sikadirang nagsa, sikat rason kung abiyak, sikat tuntunin tuy puso, amrem ngaro, asikalat patpatke, hingga na tungkal tanim. Naraksak to'y lubong ko, tumakit kita ka, tumakita at naisip sa rupa. Naglagibem aksik ka, di ka papatga, iti agnanayon at datato'y kaungga. Naglagibem aksik ka, di ka papatga, iti agnanayon at datato'y kaungga. Iti agnanayon at datato'y kaungga. Yes, ayan, I'll be watching Angelas Macoy Morales ni Angie. I'll be watching them. Yeah, Mayflower Molina. Ayan, I'll be watching Chero Cagao EG. Ayan. I'll be watching, everybody. Yes, dinakman awagan na po nito may isa nga kadwa. Kada na puluan. Aha. Nagipem. Awan naglabus ay nagkurangan na. Nagkayangap. Kade? Ha? Sadyak maaklong, panakapo ka mo, kakaison na nga ayat ko. Jak maninam nama, ama sulisog ka, bayat kawan ko. Sa Manila? Narukog man gayam, dayta na kemo, kararo aking puso. Di mo'n pinanunod, di sakripisyo, bigat ko kintuo. Lupa karagsakam, di panagsagabak, awan mabalin ko. Nunang namaem, adin akon kasapulan, siya kontay lipatam. Ay, abo adik tukik. Nunaragsak ka, di tasidong na, palubusan kang aron. Himnudong tengto, along nga babae ka, panagkayang kunjak may panamnaman. Nunang namaem, adin akon kasapulan, siya kontay lipatang. Naglagipem, awan tinakurangak, kinabasulan. Tatu'y ayan,
sinugatan. Apkiskin panaas, kinaklinakam, kinkamalang alilaw. Yes, hello to Tita Love J. Galasio, Tita Linda Lungboy, kasabay kin Sir Noel Garcia, kumpad Boss James Lungboy, oh gosh, Tita Gemma, Tita Norbert, kasabay ni Tita Baby Bell, Ate Leia Daphne. Ayan, wait, 1K viewers. Ayun, happy Woo! watching. Thank you so much. Yes, happy watching, Rogin. Thank you, Sir Noel Garcia. Nung naragsak ka, Nagsensyon. Dita sidong na palubusan kang arud. Yemnudong tentun, along agbabae ka, panagkayang ko dyan may panamnaman. Nunang namaen, malinakon ka sa pulan, siya kon tay lipatan. Laglagi tem, o ang tinakurangan, kinabasulan. Dato'y ayan, ngayon pariknak, kitawan umarte. Naging subad mo, dasayang kinlindo, pusok di sinugatan mo. Apkiskin panaan, kinaklinakam, kinkaamay sa nga ulaw. Apkiskin panaan, kinaklinakam, kinkaamay sa nga ulaw. Basta South ko natin ka ni Tita Love J. Galasio, and of course, kasabay ka ni Sir Ferdinand Reyes, and of course, Ni Clara Costa and Salvatierra, happy watching. aha, Ma'am Almaja Presencio. Karim kayak ini, ninapuno sa mapamati, asisyak na tiyagikot, dita pusong kenaya. Awatin ka pamatalge, asisyak na tinapate, karim nasot ng palukne, titirik na henakim. Daytoy mo lang, let ang takaunggam. Ano siya ti mangyawat, kakaisunang naayat. Siya't mabalik ang papawin, na sikalit patpatke, ngaminag may saka, ito'y puso. happy watching, Mang Pabi Molina. Ayan, kasabay ka ni Uncle Solomon Basilio, ayan, Ma'am Lerma Bayudan, and of course, Sis Claricel. Ate Mary, yes. Kasabay ka ni Ate Mary Ana Pacundudang, Ate Princess Biagtang Viernes, ayan. Ate Pili, agulay ato rin. Yes, Team Manila and solid Hong Kong, solid Hawaii, solid Singapore. At nakarim kaniyak idi, inapulos mapamati, asisyak lati agikon, dita pusong kenayan. Awatin ka pamatalged, asisyak lati napate, karim ngasot ng palukne, itirik na kenakim. Daytoy di mo lang, let ang takaunggam. Ano siya ti mangyawat, kakaisunang nga ayat. Diyak mabalin
sikat ipatpat ke ngaminag may saka ito'y puso daydi mo lang let ang takaungga ano siya ti mangyawat kakaisunang ayat siya mabalin apabayet kasikat ipatpat ke ngaminag may saka ito'y puso ngaminag may saka ito'y puso. Yes. Ay kumanag, thank you Sis Leia Duffy. Thank you so much ate. Today. Aha. Arts AV. Iti malen Nulong neke Chay ini Iti nagsabatan Di taaw ken langit Nangaye gabuya di na imatanga nga iso mangiparinga iti panagmaymaysa iti lawan turusiri isip dumteng to ti sardang agari di ulime agkaryam di lamis ket lumdaw tay kanatawag kasalata katoy sibay ko naglawakit ngaminin nagbaitan tangataan nalaklakan lakman kaumay ka sarungkaran surat wenno retrato di danton makaanay gain na pang ipapasan di iliw ko laos unay. Yes, hello to Sis Kimberly Agulayadina, Sis Mylene Mama, ayan sa pagin ni Tita Justin Natividad at Sido, Tita Nena Kakal, and of course Ma'am Melba Villiers Baguyo. Ayan, Ma'am Leah Grande. Sir Delphine Ravara. And of course, iti rabi sakbay nga na maturo alaek na aladawa iparabaw ko dito'y puso makita kala ko uray no darep-dep laeng mabang aranin tiring na
ibigay no sumingisi jay ini itinag sa batan idagan ken langit yung bumangon ako si kanti malaglagip ko kasarsarita dan latawa kasanukay tagbiang ko naglawakit ngaminin nagbayad ng tangataw nalaklakala ka man na umay ka sa rungkaran surat wenno retrato di dantun makaane kahit na pangipapasan hiliw ko nalaus-unan kahit na pangipapasan hiliw ko Ayan, thank you so much. Yes, disingot na po niya Hazel Basilio. Aha. Aray ko. Yes. Hello, katikiting madaman po iba na 942 viewers. More. Hello, kada kayo amin na sangapada. Aha. Ket yun di kita apo nga naibasbasa nga pangablaaw. Dito yun apo tiya. Oras ng tapnoin, ulitin nyo apo kita. Madamat kang kanta kami datay data madamat agibasa kami. Yes. Hello to Dentor Dapon. Chik, kahang ko pa yung nangalngal dito saguna dito vis-avis nga naggabukin ni Ate Lea Duffy. Yes. Thank you, friend Leah Duffy. Yes. Abis. Nag-imas burp. O, di ba? Nag-level up siya, oh. O, di ba? Bez Abis. O, di ba? Nagpintas. Yes. Dito iti bis. Ano dito? Bis abis ko na naidikwa ka niya. Ano ka dito? Bis abis friend. Vis-avis at... Milk tea. Yes. And if you want double tea, milk Tea! Oh my God. Hoy, ang sumamo, girl. Yes. Oy, tea as in T-E-A. kasalat maililit si Tay. Hoy! Hello? Joke! Charot! Yes. Yes, aha. Hello, kada kay amin ang sangapada. Nang ro na nga inakman na kablawan, di kita madamat ba na dita Hawaii, tiya Amerika, yan tiya. Aminin nga partes ti lubong. Kadigiliya, Yes. Lungkoy family. Ayun, di ba? Aha. Nang ro na nga ni Mami Shoni Gali Villanueva. Hello. Anak, makasala siya. Nagsakit tayo Rose ko. And si Ate Tintin Garcia. Hello. Nalaing pa nga. Yes. Nalaing pa nga gagam mic dito ya. Nalaing agtengel di mic dito. Yes. And hello to Bebe Clarizel. Thank you so much. And to Tita Linda Lumboy. Happy watching. Basang ko ganda Maylin Tumamaw. Kunana. Awan ni Kamsat Brian ita madinakalasat ta. Agat dito itipitak na kanu. When aging ito DJ pitak na kat ikas Jay na isalog ba yun? DJ ano na? Ma'am Kamsat ta pa si Mento minti dito pag naamon to ana. Isupay Next 38. Yes. O, at least may pag-asa. O, di ba? Katulad ng loto, may pag-asang manalo. Di gaya mo, puro paasa ko na. Aha. Aha. Yes. Aplawat naman ni Compadre Jean Ramil de Guzman. Hello ni magkapanong pibuyan kumpad. And so,
kumpat din. Aman. And to Jonah Lahota, to Kimberly Agule Adina, Ate Love Joy, hello. Yes. And to Priscilla ng Sinbal Palatok. Kasabi ka ni Sinayang Moko Apo. May sabit dito hugot na sika. And hello na yung baga pa nagbubuyam. John Paul Davea, hello. Thank you sa t-shirt namin. Detay, ano ba yun? Kay sublimation nga uniform tayo. Yes! And of course to, dati, sinamin ng dati. Sir, Sir, Mr. and Mrs. Ronnie and Marlon. Marlon Banyaga. Yes. Kasabi ka ni Robin Asom samot day dyan. Yes. Madi aso day dyan. Yes, ayan. And hello to Ma'am Florida Oliveros, to Sir Noel Garcia, to, kasabi ka ni Ate Love, Claricel Kabsat Shirley Gustales Pilutin, Yahoo Kabsat Liwa, yes, Yahoo, kasabi ka ni Almuja Crescencio. Madi, nalopat. Ay, apo mamang. Detet kung kunak. Ay, ni Mamang Norlita nagpudaw ka no si kami. Katiman kitak man na nagpudaw ka talaga. Kam. Then naan na kami man. Ay! Nagpudaw! Nagpudaw! Ag-isem ka man. Isem. Oh, di ba? Nagpudaw, jay ngipen. Ah? Wala, nagpatas! Oh my God, kaslakam lang ano, dati kang kanen, dati bigat no, dumanang nang runag, dati ubing, dati bread, nga muyot no, anat palaman na Nutella. Ala, nagbastos. Nutella! Ano? Pag-ibaga, Nutella. not kunak lang arudan, mapamobile lang dublian, talaga, Nutella ka, no? Mamang nagpintas ka ka no data. Yes, to Talaga. Jed. Pa-accept po, yes. Madamdama po. And to, awan ni Pogi Brian Ganda, awan. Awan tata. And to Atelier Daffy, you guys welcome, hehe. Now I know what this service is. Diba? DJ bis friend. Di amok, DJ bis abis no kakit no, dito nakapudpudot, tay kas jay kat danom. Arbis? Tay agtutudot. Bisibis. Bisibis nga. Aray ko! Aray ko! Chok. Bisibis nga yun. Sorry naman. And to, yes, salo ka na kaya nagsakit. And to Gigi Agustin, kablawak man, di kiti anak ko, the Jojo, Lily, Joel, Mariel, di kiti apukok, ni awanin, pasensya na po. And to Paulina, Kimberly Agule Adina, Ma'am LV Andaya Morales, pasensya na po, nagpangaton. And to Brian Andrada, awan bagik, ate ko na no, may kabtuyen. And to, Sino? ni Brian Andrada, Umaykan akabsat kaminen. Ta may muraman ng deti bis abi. namakun ko na. Tahan lang nga EJ. Di rasti pa karamraman ng tibis. Hoy! Hoy! Ay, ako ni bagbag. Hoy! Hoy! Ay, ako ni bagbag. Joke lang. And to, pwede lilingon ka na. Hi, watching Naval, Nikita. Hello! Yes, ayan, kablawak mo ni Kuya Marlon Sacramento. Ayan na. Hello, Kuya Marlon, Sacramento. Yes, and to Jonas Aquilo. And to, naganlisto. Narigat dalan. Pasimentek tun kabsat ang kamadanagan. Well, and to Janice Talania Macabio. And to Claricel Pacablao, mandigitay. And nako, kinasawa ka idol, pa shout out. Yes, awanin. And to J.Ann, Shirley Gustales Pilutin, Jongski, at to Mami Johnny Gali Villanueva, salamat balasang ko sa mention, love you. Hi to everyone, yes, I love you too, Mami. Mwah! And to Tita Linda Lumboy, kasabi ka ni Shirley Gustales Pilutin, Joy Pescador, pa-shout out po. Hello, I shout out you, Joy Pescador. Di Pero ba? hindi ko, kung nani kabsat Brian Ket, tal na kayo man, dita ko na na. Apa, Ay, nakataltal na kami. We're just telling the truth and nothing but the truth. I told you Yes. before, but you didn't listen, so I told. Oh, di ba? Naglain na kapag si Marisa. Yes, I told you. And to, yes, I will ka. And to Francis Flor de Lisa, and to Jonah Lahota, Ma'am Nila Pahinag, liwa request man, Jason mo, I'll never love again. Yes, ayan ni Ate Marie Chris G. Dumas. Hello ladies of Arakop ko na happy Yes. watching ate. Bakit naman I'll never love again? Ang saya kaya ma-in love, di ba?
Yes, and to Joffrey, to Carolina Dayap, Annalyn Bumanglag, Albert Manuel Julian, Ma'am Digna Arellano, to Claricel, to John Lahota, sa Jerly Cristales Pilutin, Jovelyn Nara Damasco, and to Emmanuel Guerrero, Kablawak, Manigriyan, Miritoy, Barangay 13, San Nicolas. Mada San Nicolas, na yung pagpapagbuy-buy, yung amin na sa kapada. Umay kay Jay, ano? Umay kami, ako. Umay kami, ka San Nicolas, diyak lang ako na, nakabarangay na. Umay kay Jay Kundo! Jay Kundo yun, Jay! Umay kami. Ay, biyak ko! Umay ka man dito, Kundo! Umay kami, magibang grabe eh. Dala ka, Boots! Ay, miss you, biyak ka! Miss ko Jay Yes. Kundo, man! Umay ko mamaturo ko, Jay. Adult happenings and memories si Jay. Awan na hanak na ka umay. Hanak na ka umay, na ulit ni tatang ko. Ay, apo, happening si Jay. Wey! Wengem agungit ni tatang ko. Ang Amo kau ba? nagpapakabii anak ko kunana. Among ba nga, ada nakasagana nga may isa nga 4 kantos nga gin ni Jay. May isa nga 4 kantos lang ang rodon gin pa ilan. Lady Piola. Oh my God. I love it. Kamsat Brian, amo mami si Jay Kundo. Hintay ang anay Jay, ang papangan. Kaya't comment ni mga nanadadamakan. And hello to Ate Michelle Robles Rasa. Ay, inaimas si Makmakan ni Jay. Jay Inaimas. Kundo? Adda ba presko? Na? Presko. When, adong? Ambok ti pamigat yun ko ah. Hotdog and itlog. Lang. Ay, kataban ado Ay, wala! Oh my God, Jay Ano ba ka ni Jay? Luwan hatay! Ganitlog. Mabaling ko magkaramputan. Awan pa lang liwa idi ata KKB pegi. Awan talaga kasi ka. Awan ka kami dito eh. At sanggol taman eh. Haan, actually, ada nakasagana 4 kantos kinyayo dito. Matla umayin ko na na. Oo, mayak ko maidi. Jay. Agpakadak ko ni tatang ko kutang karupumar ko na na. Yes. And to Carmen Sita Martinez, hello po. To Maybel Peralta, pa-request man nagayatak sa manin. Yes, nagayatak sa manin. Yes. Ngumingit. Ay, shit. Yes, in Victoria Ari buwabo mga abat ayan pagritman mga idol amin nga kakabsat ken kaanak kak Jay Kiling Sur Batak Siri Madama Buyada mga idol. Yes, ni Ate Lovejoy ko na naliwa. Di kay met... Di ka mo di may ngamin. Kada preda, umay kami gumang. Kunam, di ka mo di may. Gimata ang 4 kantos. Pasensya ka na, Ate Love. Naala Pasensya. Urita, gawid kan to man. Tunagawid ka. Umay kan to tayo. Ang EJ Kundo, EJ baba na di ba no sakbay ka nga umunag EJ. Inka pirma tinagam mo. Ay, baga. Pag inka kita yung DJ siya kaadwan di pirma EJ kita. Paunay ka. Wala ka lang Everyday present EJ Kundo. Ay. Kala na ni Brian Andrada, kay Singer Bokros, anak ko tong agan ang chokos kaing ingas ni Liwa. Talaga kasi ka! Talaga man! Talaga nga, dildilad. Gapulang tanaka ang chokos ka, Jai. Pasensya na, lumalabo na yung mata gaya ng pagtingin ko sa iba. Wah! Di ba? Yeah! Mga hayop ka, mga walang iya ka. Naglaing talaga hugot-hugot. And to Carla May Tercero, Bakablao man ni Lola Mercedes Natividad Abara. Hello to Lola Mercedes Natividad Abara. Yes, ni Ate Lovejoy katawa. Ti katawa na no kakat. Ha ha ha. Adami talaga ayun ka. Pauna yung. And to Ma'am Victoria Ribuabo, mga bat, thanks mga idol for shout out. Yes, you're always welcome. And to Ryan Daduyo Kelvio na Imbagamalem, watching from Curimao, Ilocos Norte. Hello kada kay amin nga manamot boy buwera dita and kasta pa ite kanya kabsat Marlin Tumamaw. Yahoo! Yes! Jacket iba. Pass! Pass! Boss Dorpart! Pass! Shout out to Ilocano Vines members and founder Michael Kael. Ayan, thank you so much, sir. Maraming Michael. Yes. Yes. Una na
Sinot akin. Gatoy! Tila daw. Sinot akin ex kin lito manegdeg kunana. Sila dito. Ni Perla! Ni Perla. Buwan ko naman natin kami. Buwan ka no, okay na, em. Kunana. And to Caitlyn. Name ba ka pa nagwibam to Mark Jefferson Borromeo. Love you. Ala po. Hindi makauram ka manin. Ay, Oh my God. Total ka, Bes. Yes, Martina Sonia Diego na yung bag ng Malemyo RCS kunana. Ay, kasano ka no dya, I love you na. Sinon? Kasano dya, I love you Ni na. Ate Nakuha, Joy? uwan. I love you! Tengarod mesa. Rehaan na guri ka Ano. I love you, asawak. I love you to, asawak. Oh, bigas lang makapagpuntot. No, Rod, si kang Rod. Nukas ka, di kang kumam. I love you, biyag ko. I love you to. Amoy bumugkaw. Yes. Ni Ate Michelle Robles Raza, DJ Bagada nga kalanglangam kasla agwalwala nga agkanta misli. Ala, nakamad... ala! Ala, apo. Yes. You stop, look, listen, and look. Yes, and to who good more, mga ganda. Yes. And to Elsa Bayani, kasabay ka ni Carla May Tercero. Thank you, Miss Liwa. Pa-shout mitin amin nga taga Nagilian Isabela. Ako naktumit, taga Isabela meet deto yung meet. Ay, isa shout out kay Amen, dita Isabela. Yes, hello, amin na sa kapada. And to Arnel Ramos Sabihan, pa-shout out Ross Tailoring and Printing Services. Hello, kada kay amin na sa kapada, madamad boy buena dita yan to Arakop Consal Saluyot. Yes, DJ Man Mam Martek Miss Liwa. Paspasagitan naksamot, bebe. Bambartok Miss Liwa kung Diyo ko mininumang! Kaya ito! And to Ernesto Tavita Macabio Jr. Hello, RCS girl. Hello po. And to John Alahota. God bless mga ading. Maraming salamat po. And to Ray Maritas Pasco Bumanglag. To Sir Dolphin Robara. Hello, ading idol Paula. Ako na. And to Ate Love Joy. Apo met elek na sika. Damalaglagip mo. Wala. And to Rizal Day Tugas, and to Emmanuel Guerrero, Kablaawak Mani Boss Wendell Busang, Jasmine Tristan Clarence, Tata Puldo, Nana Leti, Edmar Ken, ni Jaywell Ken, kadagiti amin nakarubak. Unahan na si Kao. Yes, hello. Yes, ayan kablaawak man pa'y nga rod may tigiti. Speaking of karoba, tigiti chichismosa ka karoba, kayan kablaawang kay amin dita kabungaan. Yes, pakaalaan nyo pa. Da kayo nga chichismosa nga karuba ni Piola. O chichismosa kayo, chismis na kayo. Shout out na kayo. Magpasalamat kayo. Manmanot ka sa karuba nga. Igrit na kasi ka. Yes. Kablaawak man ni John Clarence, Miss Liwa, birthday itangal daw. Yes, happy birthday. Ala, tata? Birthday ka tata? Ala, 31 na! Ala, sorry Yes, so nagtapos. Tata? Haan, bagtit. Agtapos. Awan to kasta. Awan live. Domingo. Lunes. Lunes! Adda pa parak. Ay, ako, Marisa. Alam mo na, Di ka agpakita diti RCS unatak, di kita kulot muri kita. Pati aking baba. Happy birthday, Liwa. Walang handa. Pati baboy nakawala. Oink, oink. Yes, ayan. Oh my God, kami nga sa kapada, saan tayo fishball, kwek, dok, neneng, kasjay. Kablawan tama, Kwek, neneng, sulagan nga iso. kablawan tama ni Billy Agulay Adriano, pa-request ko man iti long distance nga ayat isuot ko man ti asawak pa dita Kuala Lumpur, Malaysia nga madamabuyan na padre ko nana. Yes, ano ka Yes, asawa I ni stand- Billy Agulay? Yes, standby. Harry Santiago, saan po ba ang pwesto nyo sa Alakapan? Alakapan? Ang kami apo at tagalakapan, sir. Ito'y kami Ilocos Norte, Lawag City, Ilocos Norte. Yes, barangay, ano nga barangay ito na? Barangay 50 Butong, near Agdamag kayo ta Chismosa, Amudan ton. Yes. Sino? Dito bangir. Yes. And ngayon, awan makaartap. Ate Michelle Raza, met talaga, noon. Ay, kablaawak man ni John Clarence, Miss Lee. John Clarence, ang birthday ita nga aldaw. Ni John Clarence. Di mo mo? Ni John Clarence. Ni so, sino ka din? Dito ta.
Ay, kade. Sino ka dito? Ni Jan. And to Carolina Daya, best friend forever, Mansur Chokes. Yes. Tay kanta Miss Liwa Anat kanta Claricel, bebe. Napanap, apay ita kalangaang. Ako na nani. Ay, ni Castanel, Brian, ti anak da ate Baby Bell, and Kuya Nor. Norbert. Yes, Yes. tomorrow. Tomorrow. Yes. Ayan, happy birthday to Yes. Neil, Brian, iti anak da ate Baby Bell, and Kuya Norbert Macho. Yes, and hello to Edward de Guzman Dano. Shout out dyan sa Afari Medical and Dental Clinic. Lalo na kay Heidi Dano. Thank you, kunana. And si ala po ni Claricel, kung kunana. Awanin. Napananan. To Claricel. One. Kanta Jerry request dan. Sige, nauma ka ka din. Naumakan? Yan. Pare siya Anak maum. Anak maum. Nauma ka? Para ka din nag-request. Para kay ni Claricel, bebe. Maraming salamat kasi inaldaw greetings mo talaga kanya. Yes. Today, Mel Aurelio. Napapanam apay ita kalangaang para sinapsapal ka, hindi ka man lamang kita. Pimpano ka, imbatin na kagmay maysa. Anihat di mo kinaya, wenduin ka kinagura. Napnapanang apay ita kalangaan para sinapsapal ka, hindi ka man lamang kita. Pimanaw ka, imbating na kaagmay maysa. Anihan di mo kinaya, wenduin ka kinagura. Naumakan ka din, napayakas ka, diyak ka din napategken ka. Naragsak ka din, at di nang makita, minamaag nga aya, ang angawa sarita. Hello ka Ate Michelle Robles Raza, Priscilla Nason Palpalatok, Marlene Tumamaw, Tita Imelda Aurelio, Claricel, to John Paul Dovea, Lani M. Rubenal, Ate Michelle Robles Raza, Priscilla Nason Palpalatok, Ate Marjane Season, Romero, sabi ka ni Mami Shoni Gali Villanueva, Ani Daviso, Harry Santiago, Napnapanang apay ita kalangaang para sinapsapal ka, hindi ka man lamang kita. Pimanaw ka, imbatin na kaagmay maysa. Anihan di mo kinaya, wanuin ka kinagura. Naumaka ka din, napayakas ka, diyak ka din napategken ka. Naragsak ka din, at di nang makita, minamaag nga ayat, ang angawa sarita. Diyak ka din napategken ka. Naragsak
patagin ka. Ayon para kada kay amin sa mapada. Kat dito man pa yung natin sa salto kay ni JP Dobea. Miskin ka di pailaing nga baliksik. Miskin ka di pailaing nga iparignag. Saan ka di adinaskenket ipakita. Tapton pusong ti saane namang dua-dua. Bay ang mata puso iti mapnek. Bay ang mata puso maisuruti agama. Bay ang mata puso iti agtalik. Bay tinamisan puso mong tinaigala. Sonny Joya Kawili, Ina Hernando Michi, Kingal Martinez, Ate Love, Ina Hernando Michi, Shirley Cristales Pilutin, Baby Rico Toso, Emerson Coloma, Edith Tabula Carino, lipatin mo panagdua-dua kapuso. Lipatin mo, dilema di naglabas. Ayat kukin ka, napudno awa, umarta. Tasikalat, karakato'y kanda. Bayang matupuso, mitipapnek. Bayang matupuso, maisuruti agma. Bayang matapuso, iti agtalik. Tay tinamisan, puso mong tinaagkala. Bayang matapuso, iti mapnek. Bayang matapuso, maisuruti agma. Bayang matapuso, iti agtalik. Tay tinaminsan, puso mong tinaikalang. Bayang matapuso, iti mapnek. Bayang matapuso, maisuruti agama. Bayang matapuso, iti agtalik. Ay tinaminsan, puso mo tinaikalang. Bayang matapuso, iti mapnek. Bayang matapuso, maisuruti agama. Bayang matapuso, iti agtalik. Ay tinaminsan, puso mo Tia, bayam at pusong iti agtalek ko na yes. Kaya kadati or kagundawin nakman payort ay pandati may samping nga kadwak to may pay iti sa nata. Kada kaya amin na sa kapada. Aha, aha. Hello to Jocelyn Marquez, Romy Sagon. Kaya misika. Suri naman. Yes. Madamat meeting namin. Yes, inakwang kantahin na di kanta na pulwan uri awan kan. I-request si Tita Imelda. Isasagot na kay ni Tito Edgar. Iji Heaven. Kanta na pulwan uray awan kan. Madamdaman pa lang, di kita business lang. Ito request ni Tita Imelda Aurelio. Diyan malakdan, ito'y rigna,
na ang lagi sika malagip ko agsak sa inde ito'y puso ilang amin sa ito Diyak maep-ep iili ko ngem patase Diyak ko na ito rin Tubay na sakit nga awate Panagsina mga puso na pindig natin Yes, Mabe! Uray awan ka Kay sidong ko Tiyakto gamden Nalipatin Taayat mo Ditadong mo Awan umata Tuwing kaya Sigalat na garik na Di ka tupulos Malit pata Na minsan Nagbalik ka Kasa't tubiyak ko Agiyaman na Tatimting ka Anang para niya Kalitin ang lubong ko Biyag ko ay ayatin Kaunay Uray Awan kan dito'y na Abay, sasabi ka perla. Diyak maep-ep iili ko ngem batase diyak ko na ito rin Tubay na sakit nga awate Panagsina mga puso na pindig natin Uray awan ka Tusidong ko Tiyakto gamden Kalipatin Kaayat mo Ditadong mo Awan umata Tuwing ayan Sikalat na karik na Di kan tupulos Malipatan Na minsan Nagbalik ka Kasa't tibiyak ko Agiyaman na Tatimting ka Anang para niya Galitin ang lubong ko Biyag ko ay ayatin Kaunay Uray awan kanto'y na Kuya Francis, I'll be watching. Uray awan ka Kay sidong ko Tiyakto gamden Kalipatin Kaayat mo Ditadong mo Awan umatap Tuwing kaya Sikalat na kaligtaan Di kan tupulos Malipatin Na minsan Nagbalik ka Basta't tibiyak ko Agiyaman na Tatimting ka Anang para niya Galitin ang lubong ko Yes, ang kanta na puluan uri awan kan sagsagot ni Tita Imelda Aurelio kay ni Tito Edgar. Yes, and kanta na puluan siksik laeng biyag ko. Abi watching atin na nakakal. Sipot pa'y diinta Palagin na dayo Pusok kento'y rin na Nainugkel Tamang
sa bali ngayon kapatpat hindi agnanayo when di ako si kalar tinapatpat ken when di ako si kalar tanaarang pape ket tindong agbalbaliwe tinatarnaw nga putnong nga ayan. Yes, isagsak ko man kanya biyag ko. Happy Matmat tomorrow. Yes. Tomorrow, special day. Sa dinuman alugar, iti ayan mo at dagan tulad ta, di panunod ko. Kasikalaeng na malaglagip iti agnanayo kag maiwaksi nagiti naglabas ta bilang kon daming tuyi ayan get awanen iti makaartap pa iti ayat ayat da when biyak ko si kalar tinapatpaten when biyak ko si kalar tanaarang pape kitindong agbalbaliwe tinatarnaw na putnong nga ayan when biyak ko si kalar tinapatpaten when biyak ko si kalar tanaarang pape kitindong agbalbaliwe tinatarnaw na putnong nga ayan when biyak ko si kalar tinapatpaten when biyak ko si kalar tanaarang pape kitindong agbalbaliwe tinatarnaw na putnong nga ayan. Yes, ayun, I'll be watching Team Sunny Joy Agkawili. Yes, sinakmanawagan nga ron ni Mamang Norlida. Okay, thank you very much kasamang Paula kita. Dito nga kanta kita sagsagot kumangkin ni Big Boss and Founder Radio nga programa ni Boss James Longboy. Yan kasamitan ka ni Ate Lovejoy Halasio, ni Ate Linda Longboy, kan kasamitan ka ni Bes Gemma Longboy, ni Boss Francis ka ni Boss Larry Longboy, ni Cousin Norbert and Ipag Rosemelia Macho, kasamitan ka ni Mr. and Mrs. Bernard and Lilia Bonos Itaway. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saad mo? Malagip nagkatpailaeng when wawan akong tanakem daytoy iliw ko ken ka nagpaidumat gagarken sega siksikat at dato'y denat kaputa ay ayaten ka nukumalang mabalin at dakalatan dito'y sibay ko amabuybuyan nukumalang mabalin aglalay luwag tapnon may parik nagtuy ayat
Kumusta kan biyag ko? Kumusta ak tapusong? At dakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. When laglagit pem, asiksikan tulaeng, di ayayatek, ingatong paltanem. Kumusta kan biyag ko? Amom, siksigalat at kadipil puso. Agnanayon ka, ilagit ka iliw mo. Ket sapay ko ma, nakasta at ket na. Kumusta kaitan biyag ko? Kumusta kasasaad mo? Malagip nagkatbaylaeng when nuawan akong tanakem. Dahito'y iliw buken ka, nagpaidumat gagarken sega. Sikalat at atuirik na kaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalik at dakalatan, dito'y sibay ko amabuybuyan. Nukumalang mabalik aglalailuag, tapnong may pariknak tuy ayat. Kumusta kan biyag ko? Kumusta at tapusong? At dakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. When laglagi pem, asiksigan tulaeng, itinak ay ayaten. Nukumalang mabalin at dakalatan, dito'y sibay ko amabuybuyan. Nukumalang, ayan. Dahil tati, kumusta ka biyag ko? Ayan. I love you all. I love you, dayta at kinapudno. I love you with all my heart. I promise, jagto saktan ta puso. I promise I'll always love you. Itaag lang nga agayan, itigasken ka, at daken ka at sapsapuling, aduyos tuyrik na. Umanay aragsak ko, asikat mabuybuya. Umanay aragsak ko, lusikat at daten na. Sikat ka kay suna,
Nagpitikan day ti puso, sikat kaka isunan, aragragsak ilubong ko. Di mo kat tagidagsen, nusawek kinapudno. I love you, I promise I'll always love you. Okay, para gati sa amin namin tatangag bubuya kaya ito nga guntawa iti programa ang Arakop Konsal Saluyot. I love you, daytat kinapudno. I love you with all my heart. I promise, jakto sa tanta puso. I promise I'll always love you. Itaak lang agaya, itigasken ka, at daken kat sapsapule, aduyus tuirik na. Umanay aragsak ko, nusikat at daten na. Umanay aragsak ko, nusikat at datoy den na. Sikat ka kay suna, nagpitikan day di puso. Sikat kaka isuna, aragragsak ilubong ko. Di mo kat tagidagsen, nung sawek kinapudno. I love you, I promise I'll always love you. I promise I love you, I'll always love you. Ayan na. Okay, datang kung tawag tayo marupag sublihan ni Misa Hazel Balantak. Ayan. Basilio Balantak. Yes, sinakwalify dating sonata kas request. Odds AV. Yan. Kaninang request to? Sikat inagpan panunute, uray sa dinoti ayan ko, jak mailadawan to'y
ngamin sikat inagpanpanunute uray sa dinuti ayan ko jak mailadawan tuiring na ay agayat at samanin. Yan, sabi ko man that akin request. Ayan, hello to Tita Mary Ann Rapacondunang. Kasabay ka ni Ma'am Shelly Singson. And of course, Sir George Dumingsil. Ayan, Sir Bernie Orpilia. Nagistorya ka makaparayaw na adong ang oras na ibusta yamjak na uma ket manipod idi amo ka ng rugi ay agayat at samanin ngamin sikat inagpanpanunutin uray sa dinuti ayan ko jak mailadawan tuiring na ay agayat at samanin ay agayat at samanin ngamin sikat inagpanpanunutin uray sa dinuti ayan ko jak mailadawan tuiring na ay agayat at samanin agayat at samanin agayat at samanin. Ayan, thank you so much for requesting that song. Hello to Tita Imelda Aurelio. Ayan, kasabay ka ni Sis Shirley Costales Pilutin. Kaya ni Ma'am Edeline Yabes Insuyo. Ayan, Tita Zenny Sacro. Ayan, happy watching po. Kasabay ka ni Ma'am Nancy Dakiwag. Ayan, kaya ni Sir Eric Rapizon. Ayan, pasensya na po. Na-off yung tune. Akala ko singsing ni Ayan. Ayan, hello everybody. Commercial break. Ano, siksikalain ba? Pasensya na. Siksikalain panpanunute Aldorabi at kaniya dili no kumamabali umayak na sibay mo umay ko na namin biyag ko daytayat mo em na ulpit unay ni panawin manakibiyang ayat ka di ka palubusan ngem ag gugur
kapat ganday tuy abyan ket anusa ti mapanag may sang mangkutip kadagitoy luluwa. Ayan. Happy watching kini Sir Johnson Paulo. Yan, kasabagan mga moneta sito. Sabi ka na ba't bali pa nga 623 viewers tayo. Ayan. Ayan. Hello to ate la 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 la. Sir Jeffrey Kanino Kamba. Yung naulpi unay ni panawin manakibiyang ayan ayat na di ka palubusan ngem ang gugur ka malagi bukan biyak ko adawat kukin ka ganun malagip na alaim darat na nato na adwa ibarabang mo napatog tapusan tapnon maepit na iliw mo mapunas sa sainig mo kita ito'y may tinaglagipin kaniyang sikat kapat ganday ito'y abyan kita nusa tiyete mapanag may maisang amam kutip kadagitoy luluwang kita nusa tiyete mapanag may maisang amam kutip kadagitoy luluwang. Yes, sino ko nga daw po pagsublian, Miss Perla. Ayan. Ayan, ipay-command ito yung request niya, Sir Will Manuel. I love you, ti mensahe. Ayan, para kada kayo amin na sangapada, dito kanta. I love you all. Kuya Will, dito yung request mo. I love you, ti mensahe. Barakan ka sa dinumaniti ayan mo malaglagip ka na ipaniknik ko kinaputnoken ka adi ka malipata dito'y biyak ko. I love you di mensahe barakan ka sa dinumaniti ayan mo malaglagip ka na ipaniknik ko kinaputnoken ka adi ka malipata dito'y biyak ko. Ito'y panagmaymaysa di mas paalan ti iliw ko kumasungatan ni ay ayat di kun kunaday di puso umanay laingen nga angkek ladawan mo nga isut pang ipapasa tuy ilip ko. Ayan, hello to Ma'am Melanie Rasqueta Ramos, Ma'am Gemma Longboy, Adelinda Longboy, Adelab J. Kuya Larry Longboy, Kuya Francis Longboy, Boss James, Tita Imelda and Tita Trinidad Sobia, Harry Santiago, ayan, Nancy Dakiwan, Ma'am Eden Misay, Omiyan, Star Anis. I love you, di mensahe barakan ka
gagmay maysa, di mas paalam ti hiling ko. Kumusta nga tan ni ay te, kun kunaday di puso, umanay laing nga angkek ladawan mo, yan isang pangipapasa, tuy iliw ko. Ma'am Zenny Sangro, di mas paalam ti hiling ko, kumusta nga tan ni ay te, kun kunaday tuy puso. Ayan, Shirley Costales Pilutin and Claricel, Ma'am Mirna Estabilio, ayan. Kuya Rafael Gragasin, Kuya George Dumingsel, ayan, Ninong. Ayan, para kada kayo amin nasa ngapada. Kumusta ka kadi itanbiag mo, siya kadi pa'y timalagilagit mo. No siya man bilang tikas mo damagin si kanto na arara pape. Sir Ernst kita Nagaliga, USA. Miss Perla Erice. No siya dito'y awan pagdanagan, kasar-sarita daytoy ladawan. Ket kada awag mo telepono isut denge, daytoy barugong ko. Nagrigaten, long distance na yan. Hitten na, Iiliw ken panaas. Nagina, titi oras naglabas. Kaput karayo, adi may papas. Alawen, agang anus tabiyak ko. Hidayal mo, dayta cellphone mo. Rang tayang ta, itisek ka ken sumno. Kasiksikala, hinay-hayat ko. Kuya Ferdinand Reyes. Uray adayu ka ituiten na, kasla sidek ka latagan niya. No day tatinek mo, no magiga umanayen, dumno aliw-liwa. Ayan, Claricel, para ken ka. Day di hintugot ko asapat na, inikot ka awan ti mulit na. Tati puso gaya no maulila at dami, iliw na kensek ka. Nagrigaten, long distance na yan. Hitten na, itiiliw ken panaas. Nagina, titi oras naglabas. Kaput karayo, adi may papas. Alawen, agang anus tabiyak ko. Hidayal mo, dayta cellphone mo. Nang tayang ka, itisek ka ken sumno. Kasiksikala, hinay-ayat ko. Nagrigaten, long distance na yan. Hitten na, itiiliw ken
Daken ka, kakastoy marikrig na. Sibutin manaw ka, sa pulen na kalagito'y mata. Sibutin manaw ka, rimusin ni ayan. Anyat anagen ka, minagnetong dayto'y rikna. Awan oras ati, sikat malagip ko. Ano hakanito, aw-awagan tanagan mo. Kurang piandaw ko, tatimek mo. Oh my beloved, sikat irag-rag sa ko. Sumabit na. Oras adi, sikat malagip ko. Aning akanito, aw-awagan tanagan mo. Kurang di aldaw ko, ajak mangigtatimek mo. Oh my beloved, sikat irag-rag sa ko. Oh my beloved, sikat ay ayate. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, till death do us part. I love you so. Ayan. Nagagara, idera di apo na, amo yung amin apo na, nalamis ngamin apo, ijibanggi, na iso apo ti, nagtukara kitrabi. Ayan. And of course, sagot ko pa, ni Madam Imelda Aurelio. And kasama tayo ni Merrick. Hello, Merrick Aurelio. Barok, kumusta? Awan oras sa di, sikat malagip ko. Aning agkanito, aw-awagan tanagan mo. Kurang di aldaw ko, ajak mangigtatimek mo. Oh my beloved, sikat irag-rag sa ko. Oh my beloved, sikat ay ayate. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, till death do us part. I love you so. Oh my beloved, sikat ay ayate. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, till death do us part. I love you so. Woo! Oh my beloved, sikat ay ayate. Ayan, natabo ni kanta nga, Oh My Beloved, para ka na kay aming nga sangapada. Ayan, okay.
Awag akmet, ti kadwate pa lang po ni Miss Liwa. Ayan. Awanak man dito sidong mo, alingage man pitik to'y puso. Tapnuning kamay mo tek-tekan kay papana to'y napuno apanagayat ko. Balikas ni karayo apang ipek sa gagar kaniliw ko nga aksandang di taarpan mo. Iwaksim ni panagduwa-dua tasagurapen tatilidnos na tuy ayat ko para ken ka agnanayo awan patigana. Hello katagatikan na kang Alvin Escudero, Ayesha, Kamsat Carol, Clotilde, Johnson, J. Marlin, Lino, Romelin. Inka kumasa puyute sambit biru daytoy ayan tapno nagsanta rimbag kaon ka ngamang tungpay arapa ang tatibiyag iwaksim ni panagduwa-dua tasagurapen tatilidnos na tuy ayat ko para ken ka agnanayon awan patigana. Mensahe ni Aya siya sinupay di pangyawata no dilaing siksika nga buong daytoy biyag nga buong daytoy biyag nga buong daytoy biyag. Hello to Andoy and to Sir Ferdinand Reyes and to Aguilos Aye Lapo. Sige karod. Oh, paminsan pa yung karod. Ayan, try ko lang ako. Sipot pa'y dimteng kato'y biyang ko nagpa'y dumarag sa timarik na lubong kuin ka pinasanta ket biyang ko iti
arud pandangan ketang pulika inggat panungpalan simbang bay katoy biyang ko anang pasingket nang itanong nalupoy ang puso sikat tinasarakan nang ipayak na suting nga ayan humiyak tipyak iniyang mo tuwiring na liday anak kampasaga sikat ng paragsak hello to Jolene May Turate, to Clarita Raza, to Len Andres, Anjo, Mary Ann Napakundudang Ate Lam, Claricel, Sinayang Moko, Hanang pasingket, tingitanong, lupoy ang puso, sikat tinasarakan. Nang ipayak na suting nga ayan, humiyang tipyak, iniyang mo tuwirik na. Liday anak kang pasaga, sikat ng paragsak. Simbang bay katoy biyang ko. Yes, simbang bay katoy biyang ko anang pasingket langitan ok nalupoy a puso. Thank you so much. Aha, para kada kaya amin na sa ngapada pasensya na po to yung sequence na mayat ko mano. Yes. Sige na Rod. Maraming salamat. And hello again, kadikidikaan na kakamadang mabubuhay na dito yan. Tabanda na yan sa Zamboanga. The Andoy, the Aguilos, the Yesa, the Romelin, Sinupay, the Jansen, yes, Kapsat Carol, Clotilde, Mamay, yes, maraming salamat po, Agorayak, Biago, Kapsat Ethel Lilian Solsoloy, callin mo na ang lahat sa akin, Ilocano version please. Ako. Request niya Ma'am Mirna Estabello dito yung kanta by Florence Domingo. Ate, dito yung request mo. Dingding manen ibisana ururaye di sasampet mo kaano nga ta ubiyak ko mailiwakon para ni agit mo nadagsenin na marikrig na kaput na laos nga kiliw kukit ka tantanawagan ka abay titawa pare mapasangpet ka uraya biyak ko
sa palipad nga sunod ay sagod ko para kada kay amin na sa ngapada ng nangruna kadigiti kakabsat tayo nga datiwa balasiw taaw. Last song. Dimpene ti aldaw nga agpakada ako anak ko umay kayo tuy kapay ko daytoy ti oras nga ipapan ko mauding narako ko kada kayo ako agsisingpet kayo hindi ubay-bay kung matabang pag-iyo di kaya gaapa agi-inaris kayo kada kayo anak ko ti inspirasyon ko alakastan umadayo ako makigasang gasat sa bali anasyon ang trabaho patagamo tapno ina makabangon alakastan umadayo ako anak ko sila nagipakto ako nga parang kada kayo tapno na raniya masakbayan niyo. Hello to Ate Mary Jane Season Romero ang pagsasangit dan to Claricel, Ate Love, Rosemary Paz Savellano, El Macabat, Don Esperos, Richie Garces, Mary Jane Season Romero, Sinayang Moco, Sir Ferdinand Reyes, kasabi kanya, dedicated to all OFW nang nangruna kadigiting madamat bigoyan na tata. At sa kabsat Mylene Tumamaw, Dino Dave Escudero, hello bebe. Melba Villarus Baguyo, Bobby Loves Nancy Dakiwag, Epifania Palada, anak ko agsisingpet kayo di ubay-bay kung matabang pag-iyo di kaya gaapa agi-inaris kayo dada kayo anak ko di inspirasyon ko alakastan umadayo ako makigasang gasat sa bali anasyon ang trabaho patagabo tapno ina makabangon alakastan umadayo ako anak ko sila lagi pakto agurno nga parang kada kayo tapno na niya masakbayan niyo alakastan umadayo
Thank you so much. You're welcome, Bebe. I love you too. Yes. Thank you kada kay amin sa kapadang malamapilat 3 na tatakadag 565 viewers. Nakikita tayo tuman nga rin na po yung tunbigan. Dito yung medline kasi medline nga oras nyo ilaeng. Ar-arakop kon salsaluyot. We love you all! Kalakdakan na programa sumangsambay mali sa dinuman. Biyak ko agsingsingpet ka, umatayo at dita din na gawain nga iuray na kati panagsugi sa ngalan ani ayan. When ako aguray akin ka, iti susublim ditoy din nga. Ikarim hanggang subli ka, ditoy din ang biyak ko, iuray ka. Ay, atin ko biyak ko. Ipatpate kami titin na pudno dumuken lalailo kadata ubiyag ko. Napalalo unay aragsak ko, natungpad ti ara pa ako, at tuya jakong umadayo dita den na usal datoy biyag ko. Kanyan aragsak ko, itantadda ka. Intang ipapas, ti iliw da adwa. Agiyaman na, itantadda ka. Alawen biyak ko, intan nagtalaysa. Ay, atin ko biyak ko. Ipatpate kami titin na pudno
Ay, bay.